kubariki.
Gracious God, we thank you for undeserved gift that you bestow on our lives for the love, peace, and hope. And most of all, we thank you for your Son, Jesus Christ, who died for our sins and rose again so we may have eternal life. Matu yai ituaso fainga mau ka mau kontea ya pomsai no karesia waina ai se fana e matu yai foi de nei ituaso o tua filha mu kai ao o io au ora aso we toda mai e so fua me ora o fanau ma la paresi o ma ko ni lui lava e me lava ro a fe ai da paresi ainda no fanau ele fai uma cultura do próprio reaço no reaço. E o mato quatro dias, a sua irmã é louca dele, o guarda lá o filho da escotina maior, o lá o filho foi tudo. Do lado do seu filho, do mato. Aí não olha aqui. Eu logo falo no nome do mato marinho. Uma secagem do homem já como, o que fogo nem cabecinha, os tomates como vai. Porque vai a aula vai Lord, I will fear
Foi
I wau mai o kufonga ofa le tua o le ona le ora ma le mahosi ma o lau fio le kue a wau lani ma le lau lani ma le au wau le uma le fio o le tua o le puna o mami Mia mai e nei fo. Mia I lau kai si. O lau o so ngā kona ngā mui. A whio mai ki a kona. O lau kai kuku. I nā o mai. E o lau i whana. E e whana mia. O anu so fua lau e nei. Maua i hata mai i le koko mai lau e fi. E wā tuku whaida o wālamina. Mia e māku aina, o te māu kama kaina e tonu aina. Paina tonu whakai kina le nei. Ia maise o soifua, ofo nāku lau. Maua nāku ko whāro, a le koko mai lau. O wāre whakau kaina o aina. Mātou kāu whanumia ngā rana. O e whanumia aina. O mō i aina mia wāre atu na ino aina. Ia meise la whanua ngā rana i rana kāsi. Mātou kāu e mana kua ni kai awa whana. O lo mātou tia ki ngā ina o whaka kuria i kōku o te māsamasi ka pēr kōku ai. E so whai laura kuna ka whaku kua i o mana ka māra hōreni. Ka lofo mia na whana mia i vai a hā. Wā rau whaorai. Whana mia fōki a o ona. O rii o mai kai whomai. Nā ku mō pēr kōku mai a tamai. Ai asa I lima no konfutina no rau whana mātu. Mātou mana kua whoi ni kai au. I whanau o tau tonu. Whanau noa na roa mātu mani. Na maisi o rau kāre sio mai. Tāna na ia. Mātou kāu. Whapea whoi ai. Mō sio mātu kama pere o. E ai pia le nāma ki māta na whana. Ai whanau sema e lau whiu. Ia I nāko hūku o mātou. E mālo mātou tāu. Pai ngā mālo sa moa. A pia. E mālo tele la mrika mo I lau rāma. Tāu rawa I o nāka le kua e whakutau roko I o na kankai. Ia lai ko maure māma o e lofa mai whakaona. Nā tō te kai mo mia ai whenā māma. Ia maua mo mia mai lau whio e okura. Nā tō tāu whono mo mia o māma maina na whanau e ku. Ia lei whano mia aku ia nāku. Whano mia ia o kāre sia e whia. Kāre sia me o whiano. O kai ka ina e hao ona o e tofi no wāmi. Wā roa whaia ngāna o kuna. E whanu mian whaia I nā kone tō whāre leino koto. So I fua rau e leino I au fu. E kai na mui ai roa whaia ngāna o kuna. E maua pēr ngāna o wele kuana o ngāna. Mātou tāu whaia kuana. O le laura me resi le mai whikau ina. O longa o mama ma lau kue au aure aku. Toa while hua I la whanau mou e noko kāra whanau. Ai noko while. E au lau tanu lei I miasu.
mai e sono malo e cuore ma noi amo mai amamo ia. Amen. Ole tua figlio e cara e sai ma tu fai teu vaso. Ai tai sia o. Ua figlio ai fai te fasto melon. Tu sia lupa no cao pero. Ole amo per fai teu luna. Sia e me te kuai amo o to nerie lerie. E conte le sono mea te fai atua. Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Remando al Dio che mi creao, come al tu, come nato al tuo e mi lascia. Io feia e te non lo feia, e te non lo feia tua. Io feia e te non lo feia, e te non lo feia tua. Do as I do, not as I say. O se foi cau se manato al tu, o logo moi mai aise cau al tu o a mai Jesu, Ionso. Ni aua mai cau a logo i a uku, a ia whakaikai mai mare mara i a nao. I a ora ina o oma ro i a oa, a e le nao e whalomo e uku, o logo i a whaiatua. O se wāau e mea masalomon, e a tamia i a wā mio, ma lo whatuku. Do as I do, not as I say. Jesus is urging his followers to not just listen to his words, but to actively imitate his action. Live out already, rather than just say to them. It's a call to discipleship, where your behavior reflects your faith. One follow. As Silvio le cavo di ora, e ala ia mai, e ala fo, iau, mai, mai, the importance of not just hearing his words, but putting them into practice through the action. Quando prima o Gesù le fa uomo e devi a toccare in buia e fa via ai tu hai una ora di cavo da wiki ma ora hai un solo e alla leo che parla di Gesù non solo e alla mia che va alta idea le ya tutte le foglie che why do you call me Lord, Lord, and do not do what I tell you? Jesus is saying that he cannot be your Lord if you do not follow his words. Leva fire. Quando vede Gesù montato morì, e a fare da toccare lui, a fare tutto he commands us to do good, give upon and beyond, and do not expect any repayment. The love of fire, on the fire of the Ima, the Rama of the Nata. For the soul of Yesu, the fire is real about the Nata. You can't live with your lifestyle. Jesus follows if you never change your lifestyle. So se daste study la commisso, lo fai lo hai lo rotto, lo fatto tua, tu mano e tu sarà, per mai in senta. Non affermare tocca a Elena o
masino ina mai tau sara ina o kākou whiri. E tau o kākou whamamawa, ma rofa o ia. Instead of judging and condemning our enemies, we ought to forgive and feel love to them. And if this is the way we ought to treat our enemies, how much more our friends will have. This is intelligent lifestyle Jesus wants for us. Holy Spirit, God is a sinner involved. We focus on what is the difference between judging and condemning? O le whaamasino ako, le whai o le whauina ima, ia whiwhiri, ia whailoa, ia whita. Tau saraina, ia tau nisu. Le whai o le whauina ima, ia mārai. O lono ima, le pusa ma o oma iso. Le tau o tātou whaamasino ima isi. Le wima o tau saraina, o le whaamare ina o tātou, aisea. Le leo so tātou o tātou iuia, o le whaamasinoa, o whaamare ina isi. A le ana whakalai a sūro na so, aua o le whaamasinoa, o na le whaamasinoa ina o le leo. Aua o le whaasara, Maria Fasalaina, Maria Vero, Ia o Prova, Mamaruna, Mamaruna, Maria. Jesus instructs people not to condemn others, as they themselves will be judged in the same way. Forgive others, just as God forgives us. We should also forgive others. E te laia so I te siri matutui, o whai āwha o kanata, o tātou whaanunama. E moise lawa le whamasino ako le kasi isi. E ma whai ea tau aso, o taitai o tau aso. Te ao mea te mai a kua I si whasina au e mata o uso. E rei noe o eo ku koko I oma noa. E anu ni, o I o uku e isu. Jesus challenges us to not judge other people. And Jesus' challenge is to start with yourself. By examining your life. Le lui tau e su, e a mata rea e a tuera, a mata e a tewa, e a le sue so ima, o lou, o lokra, o lokora, se mame. Mai mauka na whaatea una, e soi whama, kanaka, o le whamasino ina, leisi. A lofo I o whiu. Ka mata o lofo o ia pupero ome, o lofo whaia o tāa. Jesus teaches to love and do good to those who may not love you back. Ia lofo a mutu ki vale. Practice mercy and compassion towards others, just as God showed mercy to us. Kahalo o hatu Yesu yang soi fatu. Le taso a o ma fatu sa Yesu. O le la au mo fu. Jesus teaches a parable. A tree and its fruit. In
a new creation, we become the kind of tree that bears good fruit. Pela aiu tātou ma whawhawhau, ka mako na whenai na whau. Rono wina o vea tātou e tu aiu la au e fua mai I fua le rei. Ia fua mai ai o le rei. Wina ma mea le rei, ma le nofu le rei. E au tūlama i leo. Rono e ma whaia tātou I loa tino. O ai moni e sao Yesu. Ia veo tātou ma au e fua mai I fua. We can discern truly as a follower of Jesus that there is good fruit. O whakaopa e tufuna e tōku. O kamata whaifare e tōku. O se kāra whakusa o kamata kōko. Nā te whausia o na whare nua o se whawai o tu. Whakusaina o se orana e ola e kusa ai ma o oma Yesu. O kamata walea. Nā te whausia o na whare nua o le ono. Whakusaina o se orana e o noa o se whawai ma osa. O lana e ola o noa ma o oma o te Yesu. O wino o tanaka e pei o whare. A mautu, ma le lei, e whawai, ma rona fose ina. E kusa pe te tele o uam, e ma rosi kasa o vai, tu maute. Whapenale o rama o tanaka. Tu mau maua ia Yesu. O a whita o kua mā o soifa. Le mo koe koe mo whatu. O tanaka e le whawai a Yesu no rama. E kore wa. E le mo koe. Ua I mamatu o le aise whatu koe. Ua o matu. O le aise whatu. Kai o le ku. Tā moa mai au whakakona. O le whiau a kua o whai o mai o Yesu. Ia muri ma whakino o nā o. A le nā o whaoloko I asa whakalai. Ora ia o nā Yesu. A le nā o whaoloko ia. O le vea o somon. Le mata I whaoloko ia o nā Yesu. A ia ora ai o tū mau. O le nā mau. O kaluruna o mautu. Mai whakutua. Au noa ma whakutua o rana. O suskari. Ma whatina. Le ana. O whetalaina ma o oma ia o tākore. O Yesu Christ. Me ia tāku mōre. A mōa. Amen.
Lord.